Oyingane zakwethu ngethemba ukuthi ngiyaphila kuzonke indawo la kuzophenya khona le video. Ezinye zey'thombe-ke trenda ey'nkundleni zokuxhumana ezalo-ke Pake ibhanoyi emzini wakhe. Kubashisa isibindi kubonakala ufike nendiza wayipaka-ke egcekeni-ke esigcemeni sakwa-L esoshanguve-ke ePitoli. Abantu abaningi babeke-ke imibono yobo ehlukahlukene ngalo daba okukhulunywa ngalo-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Mina ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo opake-ke ibhanoyi-ke emzini wakho. Kuyinto-ke le engajwayelekile abantu abaningi abakhuluma ngayo-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye eveza ukuthi-ke ngezwa kuthiwa-ke kunemfene, kodwa-ke ngabe-ke nginamanga uma ngithi ngake ngayibona and izingane zakhona-ke azingeneki. Ngabe-ke ngiyazibuza. Ngifisa ukuthi izwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani ngalo daba. Hlala phakathi kwi-comment section.